Черри-шер. Ну, сейчас посмотрим. Вот. Разные сувенирные изделия. Gəzə istəyirsən, hə? Ya istəyirsən, şəkildə aşağı mən qalxaram, sən gedərsən orada. Olsun, sən şəkildə. О, это что? Итальянское что-то играет? Какое разнообразие! Слушай, костюмированное какое-то представление. А, здесь разных стран, между прочим, представлены. Шведы, Шведская, Эстония, разные эти государства. Two years ago, we had a visit of our Minister of Culture, and we conveyed a plan for developing our cultural relations. And as you can see, Romania is an active participant of all kinds of cultural events that take place in Azerbaijan. Bundan əvvəl Mədəniyyət Nazirliyinin Rumıniya səfəri olmuşdur və bununla bağlı söyləmək istəyirəm ki, Rumıniyanın dövlət mədəniyyət sahəsində böyük əlaqəsi vardır Azərbaycanda. And ending my speech, I would like to once again to invite to visit our pavilion. And thank you very much for your attention. Gezin onu kuruyur. Ne malıydı? Ben bak. Finale bomba koymak. Германия. Ok, intanto rose rosse.
te. Forse l'amore e le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarmi di me. Rose, rose per te, ho comprato stasera e il tuo cuore non sa cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse l'amore e le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te, ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa. Cosa voglio da te? Grazie! Thank you very much. And now Azzurro. Celentano, no? Avete richiesto? Celentano. Hey! Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo a Siccità. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano anche se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più che allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te. Ma il treno dei desideri e i miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è.
lungo, lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Quando prendo il treno, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Grazie! Alışan lazım, desen lazım, sen telefon lazım. Ben de nişan çıkmama. Ben çıkmama sınırdan boğulsun. Кто-то с кем-то базарит. Клумба. Камнемет. Это ж на ковшик. Сейчас детки сидели здесь на ковшике. Камнемет. Здесь где-то раритетное авто стояло. Сейчас посмотрим, где оно. А, вот он. Мерседес. Отечественного производства. Красавчик. Ну, здесь какой-то ресторанчик. Угу. Ну вот, собственно, и все. Выходим в сторону Губернаторского сада.